Birababaje kandi biteye agahinda mu karere ka Ruhango mu murenge wa Byimana habereye ibiteye ubwoba byarishije abanyarwanda benshi cyane. Iyi nkuru yashenguye imitima ya benshi, iyi nkuru yahamoye abanyarwanda benshi cyane, bamwe bararira abandi bifata ku munwa. Umugabo uri mu kigero cy'imyaka 70 y'amavuko yaje kwicwa amanikwa mu mugozi, aho bikekwa ko uyu mugabo yaba yiyahuye. Nimvuga umugabo w'imyaka 70 wumve yuko ari umusaza wari umaze igihe kinini cyane nta mugore afite, nta mugore yigize yigera. Niyo mpamvu mvuze ngo ni umugabo, kubera ko ntago yigize ashaka umugore, kubera ko ngo yatinyaga abakobwa kuva akiri umwana, kuva agifite imyaka 7 kugera afite imyaka 70 yatinyaga igitsina gore. Magingo ngari uyu mugabo waje kumusanga mu nzu yiyahuye yitabye Imana, aho abaturage bavuga yuko yaba yishwe bakaza bakamumanika hano mu nzu kugira ngo basibanganye ibimenyetso. Uyu mugabo yagiraga inka 5, akagira n'umushumba ndetse akagira n'umukozi umutekera mu rugo ibyo kurya. Uyu mugabo yari yifashije, yari afite amasambu manini, yari afite boutique, bivuze ngo uyu mugabo yari afite amafaranga menshi cyane. Abaturage batangiye gukeka umushumba wamwahiraga yuko ariwe waba wamwivuganye, ariko babonye urwandiko uyu musaza ajya gupfa yasize yanditse ngo arambiwe isi. Uyu musaza umukono wari uwe, birangira rero yimanitse mu mugozi yitaba Imana. Abaturage bavuga yuko uyu mugabo ashobora kuba yiyahuye, uyu mushumba ashobora kuba arengana. Bityo rero n'umukozi wo mu rugo bari baramwirukanye, ntabwo yari agihari. Umushumba ni wari usigaye uragira inka, akaza akanateka bakarya. Rero uyu musaza akaba yagaragaye mu nzu yiyahuye yimanitse umugozi mu izosi. Ishami ry'ubugenzacyaha ryahise rihagera kugira ngo rikore iperereza bamenye neza nimba uyu musaza ariwe wiyahuye cyangwa yaba yishwe. Abamwishe bagasibanganya ibimenyetso, barangiza bakamumanika mu mugozi. Ariko ubushinjacyaha bukihagera bwabonye koko ko uyu mugabo yiyahuye ndetse yiziritse umugozi mu izosi akiyahura. Birangira bagiye bahita bahamagara imodoka ya polisi ishinzwe gutwara imirambo, ihita iza iramutwara. Ishami ry'ubugenzacyaha rivuga yuko kwiyahura ari icyaha. Iyo wiyahuye ntupfe uba ukoze icyaha, kandi iyo wiyahuye ntupfe ushobora guhanwa n'amategeko, ngo hari itegeko rihana abantu biyahura. Bityo rero ngo iyo wiyambuye ubuzima buriya ngo ubuhombeje igihugu, ibikorwa ukora biteza igihugu imbere ndetse n'abantu ubufasha uri guteza igihugu imbere, n'iyo uri gutanga akazi uri guteza igihugu imbere. Bityo rero ngo kwiyahura ntupfe urahanwa n'amategeko, ngo hari itegeko rihana abantu biyahuye ndetse rikanabahana nyine to. Bivuze ngo kwiyahura ni icyaha, iyo wiyahuye ntupfe bivuze ngo urahanwa bikomeye cyane. Abaturage bavuze ko uyu musaza nyamara bakora iperereza neza koko ntabwo yaragize ku rwego rwo kwiyahura, dore ko ataranashaje cyane. Imyaka 70 ntabwo yarashaje cyane, kubera ko hari ibintu na bimwe yikoreraga. Bityo rero bahita basaba ishami ry'ubugenzacyaha yuko ryakora iperereza neza ryitonze. Ishami ry'ubugenzacyaha rivuga nimba yuko umuntu yagiye kwiyahura agasiga yanditse urwandiko, bakaba bamenye neza yuko umukono ari uwiwe yakoresheje yandika. Urumva bashingira kuki batangira gukeka abandi bantu, kandi we yasize yandikiye urwandiko avuga yuko arambiwe isi, kandi akongeraho ngo nta muntu wanyishe, nimugire ibindi byinshi mubaza, nimubona napfuye mumenye yuko ari njye wiyahuye koko ndambiwe isi. Nuko umusaza ajya kwitaba Imana yasize avuga. Abaturage basigaye mu gahinda n'amarira, ariko bavuga yuko uyu mugabo agize imyaka 70 nta mugore atarigeze atereta mu buzima bwe, yikundiraga ubuzima bwo kwibana. Uyu musaza rero urupfu rwe rwatunguranye, urupfu rwe rwateye benshi ubwoba, dore ko umudugudu yavuze yuko uyu musaza ari indakemwa, uyu musaza ndetse ari icyitegererezo. Hari igihe yafashaga abantu akabatangira ubwisungane mu kwivuza, hari igihe yafashaga abantu akabahereza ibyo kurya. Uvuze ngo uyu musaza ari byose mw'uyu murenge, yari byose rwose, yakoraga igishoboka cyose kugira ngo abaturage bishime. Dore yuko ngo yajyaga anakoresha akagoroba k'ababyeyi, akaba ari we ukayobora. Dore yuko ngo yakayoboraga avuga yuko rwose guteza imbere igihugu ari bimwe biranga umunyarwanda. Indangagaciro z'umunyarwanda no kwitwara neza, akitwararika, akumvira amategeko n'amabwiriza Perezida w'u Rwanda Paul Kagame
atanga kandi akagendera ku murongo, ntagirire ishyari mugenzi we, yatera imbere akumva yuko na mugenzi wiwe yatera imbere. Yabivugiraga mu kagoroba k'ababyeyi aho abantu bose babaga bateranye. Ngo nguko rero uyu musaza yapfuye urupfu rubi cyane. Uyu musaza yapfuye yiyahuye. Urumva ko gupfa umuntu yiyahuye aba apfuye urupfu rubi cyane. Ngo nguko reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Wari mu murenge wa Byimana, ni mu karere ka Ruhango, niho bino byabereye. Nitwaga Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Nimba rwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera, uzajye umenya byinshi dukora umunsi ku munsi. Imana ikurinde, Imana iguhereze ubuzima buzira umuze. Amakuru nakagaruka. Ndabakunda cyane.